Perlok barok aku beli PWP barok mentah kan ikanti kalau kau itenat aku setenat banyak ban HP ia kaneka notice jeng pandek kepada sepang keluk kidro kepapila banyak tang si sepat bingka ia ke JCB perlok akan ikut tinggi baik ia kena kecing pandek kakim yang lum cultural sport club that mudlang kan pelong ia kena kelok kidro hakapan yarap nakam tak jingsna ya kom diho pada kena kelok kidro ada ke first prize dak ke JCB di ke second prize and ada ke Mahindra pickup but ke third prize and ada ke Alto Kitten ke mengelong kedor jangkan dekewe ketika kanlang tang sispa dengka di ketarik ban kele ya kene kekalan sip kanlang agak penyutrik upanai Januari haja usah kanang biak ketarik ban kele ya kene kaluk kidro kalan sip kanlang agak penyutrik upanai Januari haja usah dikeceka kede hat mutlong kede bawas janja hills ia kan result na pan ai live stream hapo YouTube bro je kerang bapinyo kecik tip ke bakamnya pila ban phone na kini kena bar harum baik bah kono tes bat kita kena bar kede kandai riu iwe ar lai pra kandai sao nyo lai anh biang kandai riu iwe ar lai pra kandai sao nyo lai bat sawi pan barpun utau de kandai pra riu lai ar sao lai pra not we anh biang kandai pra riu lai ar sao lai pra not we di perlok sesien kebesibun bat ngengai pinsayo ya kini tiket bat larabi kebesibun